حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أبدأ كلامي للشكر والتقدير للأمير المملكة العربية السعودية محمد ابن سلمان، والرئيس التركي السيد رجب الطيب إردوغان، وكل رئيس عربي رفض مساعده لإعطاء المجرم القاتل الدكتاتور عثمان غزالي. سمعت أيضا أن الرئيس الكينيا وبعض رؤساء رفضوا مساعدتهم للمجرم القاتل عثمان غزالي، والآن سيقوم بالسفر إلى دولة الكويت الشقيق لطلب مساعدات. فنقول ونحذر مقدما للرئيس أو الملك أو الحاكم الدولة الكويت، نحذره على ألا يتعاون مع مجرم، مع فاسق، مع قاتل، مع ظالم اسمه عثمان غزالي. والكل يعلم تماما أن جزر القمر دولة صغيرة لكن غنية. كثير من الدول أغنياء، لكن مع الأسف الشديد حكامها ظالمون وفاسقون وقاتلون ومجرمون، والسارقون خاصة يأخذ الخير والخيرات التي توجد في هذه الدول، يعطي من يحميهم بعد أن قتلوا الشعب وسرق أموال ونهب كل الخيرات هذه البلاد، ويأتوا إلى بلادكم ليطلبوا مساعداتكم ومعاوناتكم لأسرهم وأقاربهم فقط. فهذا المجرم يريد أن يقوم بانتخابات الرئاسية، رغم أنه لا يملك صلاحيات أخرى بعد أن كان رئيسا ل4 ولايات. فنقول لكم تعبنا، وأنتم الذين علمتمونا كما قال تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا العدو، هذا المجرم، هذا الجاهل، هذا السفاح، هذا الفاسق المفسد عثمان غزالي الذي دمر الأمم الأفريقية، مثل الرئيس المجرم عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيق، الذي أسأل الله ليلا ونهارا وسرا وجهرا أن يحفظها وشعبها طبعا، وأن يجزيهم أحسن الجزاء لما عملوا لنا أو الوافدين جميعا. إذن نرجو أي حاكم ألا يساعد هذا المجرم، لأن مساعداتكم لن تصل إلى الشعب، لكن يصل إلى هؤلاء المجرمون فقط. وعندنا ما يكفينا أن نعيش مرتاحين، لكن
يختاروا أن يأخذوا ما في قلوب الشعب لكي تعطوهم ما في جيوبكم. Je vais commencer mes propos en remerciant les dirigeants qui ont refusé, notamment Mohamed Ben Salman, les Émirats arabes unis, Recep Tayyip Erdogan, la Turquie, le président et paraît-il que le criminel assassin Azali Assoumani va se diriger au Koweït pour aller mendier. Pourquoi? Il veut organiser des élections, or il n'a rien. On voit tourner comme d'habitude. Tous ces pays qu'il voyage, il veut qu'on lui donne un peu de sous pour acheter les mendiants, encore une fois, pour lui dire de rester. Heureusement, merci beaucoup, et il faut que ce message parvienne à ces dirigeants de ces pays, de faire attention. Et même l'UIA, l'Union africaine, doit faire attention, puisqu'ils ont vu tout ce que ce criminel a fait depuis 2001 ou 99, 2016, 2018. Donc, l'Union africaine est complice de tous les malheurs des Comoriens. Et quand on aura un dirigeant sérieux, le peuple comorien va ou vont se retirer, les Comoriens vont se retirer de l'Union africaine et même la Ligue arabe, hatta Jamiat ad-Dawla al-Arabiyya, puisqu'ils ne servent à rien. Il ne dit jamais stop au crime, stop au détournement, stop aux injustices. Mais ils sont là comme des statues. L'Union africaine, Al-Jamiat ad-Dawla al-Arabiyya, wal-Umam al-Afriqiyya, kulluhum hatta huquq al-insan, même les droits de l'homme. Ils ne font rien, ils ne disent rien à ce qui concerne notre pays avec ce petit putschiste voyou criminel Azali Assoumani. Donc, j'aimerais, puisque dès que je suis en direct maintenant, malheureusement, les voyous, les salauds signalent pour que ma vidéo soit effacée ou bloquée. J'aimerais que ce message parvienne à tous les dirigeants qui sont complices à tout ce qui se passe dans notre pays. À ceux qui coopèrent avec le putschiste, le criminel, le dictateur Azali Assoumani. Arrêtez d'aider ce dictateur. Stop to help this dictator, this killer, this putschist Azali Assoumani. He is dangerous. إنه خطير للشعب القمر. C'est un criminel dangereux dans notre pays. S'il vous plaît, please don't help this criminal. لو تكرمتم من فضلكم لن تساعدوا هذا المجرم، هذا القاتل، هذا الفاجر عثمان الغزالي. اسأله ماذا فعلت في جزر القمر؟ لن يفعل إلا السفريات والقتل والسرق والتدمير جزر القمر رغم الخيرات, malgré les moyens, malgré les matières premières, malgré tous les biens qui se trouvent dans notre pays. Mais ce putschiste fait à ce que le peuple comorien souffre. Vraiment, posez-vous les questions. Pourquoi à chaque fois qu'il y a des gens qui se noyaient dans les océans, il y a des Comoriens?
Pouvez-vous poser la question, il y a une guerre aux Comores? Non, il n'y a pas une guerre. Simplement, il y a un criminel qui vole, qui détruit. Donc, on ne peut plus survivre dans notre pays. On se trouve jeté dans la vie dans n'importe quoi pour aller essayer, souhaiter, prendre des risques pour survivre. Un petit pays qu'on devrait être au paradis de la vie, comme c'est nommé. Mais malheureusement, comme on attend les chansons qui disent les salauds ont mis le feu au paradis. Effectivement, ces salauds, ce putschiste, ce dictateur Azali Assoumani a mis le feu dans notre pays. Demain, Inch'Allah, à Paris, on va célébrer l'anniversaire des assassinats, des crimes commis par ce petit putschiste criminel Azali Assoumani. Dans notre chère ville, Mbeni. Et massacres ou des massacres qui ne seront jamais oubliés. Des crimes contre l'humanité commis par ces voyous. Pouvez-vous poser la question pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Puisqu'on a voulu célébrer la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la journée, vu que ce voyou n'a pas pu faire des routes, pas de lumière ou l'éclairage ou d'électricité dans les routes, cette ville noble a choisi célébrer dans la journée comme d'habitude. Mais ces criminels, ces voyous ont décidé d'aller écraser des innocents. Si vous êtes des êtres humains, vous les dirigeants qui coopèrent, qui complissent avec Azali Assoumani, allez-y aux Comores, allez-y voir qu'est-ce qui s'est passé, posez les questions, regardez les réseaux sociaux, les photos, les vidéos, les rapports de tout ce qui s'est passé aux Comores. Si vous êtes vraiment des êtres humains, sauf si vous êtes des animaux, vous ne ressentez pas, vous n'avez pas pitié. À ce moment-là, vous pouvez rester aux côtés de ces voyous qui ont mis le feu dans notre pays. Donc, l'Union africaine, les dirigeants, honte à vous, après tout ce qui s'est passé aux Comores, que vous n'avez rien fait, vous n'avez réagi. Vous pouvez faire comme les ONG maintenant, qui se réveillent, la commémoration, merci, frère Noureddin. Ne faites pas comme d'autres pays, maintenant qui se réveillent en disant que le Hamas sont des terroristes. Oh, on pose la question, et tout ce qui s'est passé sur les Palestiniens, fait par les Israéliens, c'est quoi? Dites-nous. Donc, soit vous êtes des hypocrites, soit vous êtes des hommes honnêtes. De même pour l'Union africaine, de même pour la Ligue arabe. Imma an tunafiqu, imma an takunu sarih. فنترككم ولكن الله سبحانه وتعالى يراكم هل أنتم مع الشعب القمري مع المظلومين أم أنتم مع هؤلاء الظالمون القاتلون المجرمون الفاسقون السارقون الذين يحكمون بلادنا وفشلوا. Ces feignants qui ne sont capables que de tuer, voler, mentir, trahir leur peuple. Merci de votre attention. Kozi watukufu, Ganyabo,
mwanama Nuruddin Mbaye, watete hangu wanasho hangu, mwanama Amiri, nyoti pia watukufu mlo yao. Tika ujabanu njeni mpare ni nimwambie ni yaukana. Usilamu ngabo madhahibi, ngabo ara, ngabo firaq. Tisho mbahindo ambao firaqul islamiyya. Alawiyin, al-Abbasiyin, al-Umayyin, izo zinji, les dynasties. Les Omeyyades, les Abbasides, izo pia ngabo eze tasawuf as-sufi. Firaq. Ashadili wala qadiri wala jaw izo sont pia. Et objectif ya wa amini Mwenyezi Mungu al-Muwahhidun tauhid na Mtume sallallahu alaihi wasallam waja wananrongo wanafurum. Haina mndugo ko katim nafiki, haina mndulo rumwe bwana kartina dro alire rabasa. Owaonao ya ukangwa joto wazali harumaze voti marhaban wa ahlan wa sahlan. Owaonao ya ukangwa joto wa ava marhaban wa ahlan wa sahlan. C'est fini ce conflit. Haina mndu jonjia owendao harumaze voti ya walapize uongo wanzu ya menye bwana. Ujonjia owatohenda ya walapize uongo wa menye bwana. Wanduwa eleziwa ababa sainu. Lidhalika falyatanaffasul mutanaffisun. Aina mndu nafanye zijoka kai almuradi Mwenyezi Mungu jua zilo moniani hatu. Abonge tikaanzani mlamweni ni mweshelezize ni zomjuwabu watukufu Muhammad Kabir, Muhammad Hassan Ahmed. Ujoka nafikira harumani kujojua upara banu ya njie, hawi ya njie. Mwambie ni ya ukana. Mwanashe watu Danieli hapulwane le krimineli lazali ya jea la uze enamna azali ya jogli tambasa. Shanga mumjulizoni ya ukana azali zentuzinu hafanya jaula. Safari hafanya misafara minji. Atuka ujua leo tika rumama bujilo maili. Nga manzo ni jue mahala riba usweni zorendao. Azali hafanye misafara yopia wanzu ya ni kwa mapesa ya jia hule wanru, ra majeshi, ra wanadamu, ra mabibia ne masakala, wajewa mbirilia wa mnikeze voti na ihambwa ya tende. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ra Turquie, ra Kenya, ra bandi Antiboko halao, ra Sénégali, wa isa ono kana ça va pas du tout avec toi. Utongezari yelo ni aibu, okawa ubala ujinga na ulaba, utongeza wandoa isa wa urambu. Abana mahala ujumu njiango jamba wide ya msaidi. Awinga skanzani mwambia ni kozi watukufu ya ukana. Makatirilo na yanu, naribuwe matondo rondo. Danieli. Wemna ijana wenda wasoma, iho wasomea, kujaona uchamfu, no mrahi tuano ulaba wazali, na lukumani, na mzaza, hene zenungo za jiri. Danieli, ikaubidi, baada usomo huja, usaidienti ya haruma development vite fait. Utendo upula uja ukaja limwe bambao, ukaja limwe komori, ukaja limwe diaspora, ukaja limwe mjua mkasibu Danieli, tihuambiazo, kiwanashe wangu. Ngawe ihongo fanyo hazi develope wonese mbarongo wa irengeza ya evolue harumwe ntiyo ya tongeze nti ya turora. Shakuna ujuamba onde usomo jo ukazwa karo ni makatili yao ya hupuwe jo utongeze wake wanduwa ulwa wasibabu ndawe au baje wake wanduwa huwe au wake wanduwa uwe wa mkazi au wa mkazi wa uwe wandu asibabu ya kwa upula ujo naomba utije de situation yombi wa hupuwa waje wa sisi zaha. Fatihuka namba kujuhuna jalo zungulie namna hiyo. Lukumanika namba kujuhuna jalo kaze bunjili bo Danieli. Abange watirumie wa mkazi wa humani sada one mwananyuko. Izo ndizo sisi rakauwa shasi kartina problem da sina wandu. Ngabo bwana ngabo wao ngabo ulo wao. Ngawe daono wao. Haizo tukufu tikanzani mweshelezeni banu ya ukana. Allahi billahi tallahi zanugongi zonjema. Zanugongi zenda onro Mwenyezi Mungu jozi kamilisha biidhnillahi alkarim qariban. Wandu warambua singa simafieri. Hembwana heze jitihadi wakundi zora zifanya hata lelo. Maître Ahmad Mahamoud
gouverneur Yusuf Mohamed bwana vanwede ya voti wati faru wata mdozi juando shammoneza jiri nana ya kaubidi kenge gouverneur hatemanda ya kauhisa gouverneur fundi watu Hassan Hamadi shaka jakubali ya baki daine mafujari Mwenyezi Mungu jomli bandu haina mndu yafanya ya soventi ya hatu ya iwanili ya Mwenyezi Mungu jomtukuza ya mlibenro ikamhimu homvumbua abangega mumtahadharishoni ya ukana Daniel Apulwa wanu aba wa mkazi maudu arimsaidie ngo anzo ya jambi balamba bangu bangu yo mkazi nga mjo aribelu ngo jokanza jabe hwabana nga mparo bwamiri haina mtu azali hajuangu tota mapesa arengeze maliza haikomori azirumi ya kilaba eza saa hende hazieha ajuhaba sangu njoro manti ya me mapesa ariende arengeze voti haina malomba taudu henda babanu karjaka ujuwa mdu hindiri sarambilo awe pia inde mana boko eze video ne mafoto ya he majarima ya ze krimu za azali ngebidio mtilo darao emnasha ya weke utiaje mu ya mdu ya vanai mdu ya wamdu ubitatoa biyambi upartage emnasha wengu jo shuhudia remi ho no aina ndo mdu ya fanya gejo shuhudia watashhadu arjulen eshijoka urungwa demion watukallimna aidim uanziha wafanya jawi izo haba watashhadu izo myange jo shuhudia yo wahenda abange mdu ya tidarao eke mmono foto la criminel la assassin la mujirimu la dwalim na mbeze mli partage on rodo ewe mdu hindi woi ezerezo pia ngela zimuyo ziwone zijue ondurwano nao ewe anu wafanya majarima nda biano yanu makatili nda bioi ewe ndo emna moto woi weide mwana wa hemna crimineli uangamizwe enti masikine majeshi wa hatu basi we yaje wararie yende mna mwana to yatu hamanyo ya suri no ike kweli haja hararie maofisi wa Komoro wa jomba wanupia hawarenge nguto warama hiyo bo azali harenge ntinu haheze mwana hamda de conseiller na bongo toka we mnadaba harenge wasa yangu mrendo shefu hele jeshi na kutoka we mnavayu emandu wasoma Komori pia kabati ulona ndugoza hayabo lukumani bengambuda na kasuha udo warewa jomba wa upia ni mjodi sauzi yabo wewe watike mrugeza nafu didorongo wa wewe ça vous plaît gamjibi wawe nti hanyu irumwe namna yibo watu ofu alaysa fikum kabati harumanyi yinyi rajulun rashid mnajana rashid wamba no baniga nyama inura yom kanyama ndio mganyama inu mamlaka inti ya kimanyahuli ngabo mwana msho hatu moroni ya heza jimbo amandilo yamba inti ya kimanyahuli nti haizo watukufu gari tahadharishao boamiri watukufu uka wakati usauja wala 2021 rikabo andwa siasa ikondo buhangwa jujwa wasema bareni shalelo ntuni da mdwa siasa damine wanzo azalika sovira mjuma bantu si singari tendeo rarengeze suna ngarendo mbiyori mto wera haze votize jaji sha mimi fahari ngamfanyo jema jeshi eketsidungi ya mru hata ntushida na mparisa ngamjo telefoni wale ihona mumzie iyo ekabanu yaba kibanu hata ezevotizija ngamjo telefoni wale ihona mumzie iyo mna uwe mweza shunga uo shaye namneze nuko zilio mtsoa mineke muchonra iho au kale lwa ina shi tsojo di hale obombo haina ustarabu tsojo ndi hale obombo haina mruwa mahakama tsojo di sale obombo elarifu tsawo asumani sonko hafungulwa bometra larifu borija ekenga wena draze kengwanzo yenti ya bareke ngwanzo kufanya hazi urohunda mnariali wa sonko ya kwa urengo avoka bauri acha ubaweka votiwa badi wewe bahoti jojiwe wenge utahama avoka bonze wajawa huwanidi ya honde huvotiwa rumwensi ya hubo metra larifu tijojiwe wenge wale Senegali honde urege ma avoka wa mvuwa heduni ya yuwa wajawa hufungwa kwa wangwa wana wastarabura hana Komori engeba hutofanya hizo baho utowemba biuno niyo
utaha haina bahala wahenda iyo zenti watonsi utowi itomdu utaha mavoka abo baho uwabali ya wajamba banwa ingozo yanziye na mjeza bali njoka uzina ntojo jo kwenda voti baringa bifaranta na wema na nilo faranta da wana dumi zwani azali tahamdu ba yaja huwa nilije Ousmane Sonko boy dari ngwajala go usomo fanya ja Sarkozy jitapili ya uchiwanili ya unangenti la iruma boy dari fuitito irenti zele jambazi lila utilengenti atu irenti zele jambazi lila les zina lingana nido ha eza bari welari nti wone tena wonde arumanti Afrika bora utajitapili yabo nduko wabo mo oranti bo anti Ousmane Sonko abasa eda one Ibrahima Traoré eda one Simeketa eda one bamru yabo bangwana bajengwana wandu womtsanganyo wamsaidieni wabero hadi gosi wewe ba go buje ba wewe ka yabo fute porteli wakomori wacho walitsa twawenza izo ndizo najojiwa bwelari uzifanya abasa baba anudamile mwana ma mtukufu Hamid Barufu shinu shewe inu stay wala mtendezani shamone misafara raka ubuje bane namnazi jitadira zifa alitojo ufanya namnele ndali ya libanurene gebelari fu nti wona urenga mvyo abatena wale bagode Senegal ngodo dahubini endadi time avoka wajwa hudailie wo arumenti yaho wasekomo rijana mna upashonda Senegal asuma sekomo za president wan evanu kutoka kwa president ewa ngodo do wali ya mtu Senegal ya enyo baho inja mrongo ngodo azimi ya mtu mundo ayo de has ewe bali mana kutushindo huda wantu tide parti yaho tide le bavuti na wa ndari ali wani kama avoka waribulwa zati de babiza fidi ya silo komo risila boko raure majuji nduto ndo wa hula harobo kume ha boko iso tiziona wa wani koma pesa ndada itahabu wende wa hula no make it wende wa hula no make tahaba inge wa ile wararu wani kerali kuma wabeke tativo to president ngamjomni kanijao welarif enda tamba za mavoka bonze wa watu daili jena mna watu hao wenda wakaudaili Ousmane Sonko aina katir tudona mafoto wengo da hubi wai ebani yo aliyo ikana manzani wa Afrika ka ikana manzani ya soma yaja ya mbali yaba yaja daili bandile mbele ya bwela rifunga sina bezwe nao leo tini kiwali sala ni fasiri yanzo hivyo wabahana urereze barua bwela rifuza uso sharia na zila rizi traduise aburi zanti unique zo zibale wende uone soka webwa bwala mtu eze journali wa kaurongo ala jana ila ndiyo na towalala osuku ila amvio bake mahakama ya mwiso ya huso emenia nenda ni kwa bala fikira nambe za amvio na twamba bantu kwa bofujari mdisaidi ya onyi wanafiki tiwa surprene bala eze media za Faransa pia tamba bane amvio inu yu ranti 2009 shabanu kwa bozindwa jami dim jomzi film mtozi film banuri ulo il faut pia le fujari lone entine izandi zoje zimikiro hamada ila bo hamba ukana c'est une victoire que M. Ousmane Sonko est libéré. J'espère aussi que le criminel Azali Izali zanaka hulinda wabebo elari fuadwa amina ukango détourner voilà jo usiku na parisa eze media tamba wandao wanuti watanga sina mahamitanu mienda republique tifari ya waje wari filme uparsa mikro hamada zilabala utuamba je suis content, j'espère que mon pays aussi les Comores ou moi-même M. Saïdi Larifou j'aurai le droit de me présenter prochainement dans les élections, où j'espère que la justice comorienne, prise en otage par le criminel dictateur Kalima Dimabala, la hele jambazi la renketi hatu, shawdeta Ousmane Sonko, ha, eutoto na rungulo mihono ne mabawa ne karituri disango jonda de bango dawani le watu, bakila la banu uruwa basamda ukana baraka. Amana ni uvumbu wao dihoni huona wao henda bwela rifu ekakabati avoka Faransa kabati avoka enda time Afrika ba wajwa udaili je Afrika wajwa hutaha wenda waka udaili SMS kama mbonyi mjua wandu niho makabonse angalia haina mdu mstaarabu lo dunia ni mjuao usome ya Faransa banu msome ya Faransa banyoti pia na mmono wanzani wanyu baodo alonentino abasa leze sharia wasubitu wamesicha bati wono warujana waju hati wono wene waju haringwa manifeste wo ba Israeli ngu wo Palestine
ari Israeli kuwa Palestine kwa manifesta umaona Palestine na wani hele haringwa daili ya Palestina kwa waro na shohoro watataro baba hawarongo watu kwa wa hifaka batu wa chao ikutona unafika madaula kari watu wangu wa manifeste wa Israeli ati we Palestine nyumura wa mfu wananyanyu wa juhana zangu wa wasaya wa tondolo hapo kamjabano ko baranga mazekenyi wanada nyima Islam na nyika mtuko zinada nyina wandu hafa mwede mbrenge makriminali ya mjaba ngamzilo da nyina omweka tuamba wa Yahudi nguo Islam ngani nyuma ba nyima Islamu muwa ma Islamu mwadaza mwareme ya ukotina zgelegele na ndi mdate sina bali mwezi mguko mraboni kabati mnjia wa utona jirani ya ulo hafa ni azali mdisa ajira nyina kama madali kama shughuli ngamdali kama alafu mjamjoma kama ndo madai ya Palestina matuparo wana utona janani na mtomdo henda babu wakati unafiki wangu nikisa mtu na tati bwana mtu habari mtu kusinyambu ema na msio sinyambu mtu mwana ndama wanu watu wa super in logo delion ha kam deliao o kam tu daili ya Palestina ya redo kam tu daili ya Madagascar kam tu daili ya Faina kam tu daili ya Aimani shaka mjari kam daili ya kam tu na sinema madaili kam tu na rabu na unafiki tibule dizi muraoni haizo watukufu. Ça suffit. Aina mtu nafanya izo ya amini yo Mwenyezi Mungu ngeyabo nguona. Ritahadharishe. Ritahadharishao. Yauka azalingo jokanza ya lauze na banu yehamba ya tito candidature parce que wanwa kamba bala ngo jotataya shaho laba mwinji wa hahe hajibenu haonisakana wima na mumwi jamaikisali jajalsan watara yande zidede yande ma domino undo mra hawa hanti wano wenza shonga wanu waranganyezi ntiza wanu basi haisabe nuwa abangwa wano washila wala ramrume endari pashe washile balarika bagutatsa iripe oli New African so yedazi lo atati tore mili wa mangu jori no atena ekabani hari no ambaike ekamba male kawe mru menge ntsomali so ikatila banu ya ngo gérer les états comoriens les états africains shabo kuna ujwa utamdu bahanu ya bongo jori no atena abatana si ekesi wandwa umega joshinda limzio mejeni hatu mama kele goteho c'était gajuka kele te galu na Palestine washila hao na Palestine waongwa wanili wao au tojiwanilia au ka Palestine wa uliliwa au ujidailia ngenyi Mwenyezi Mungu hamba ukana al-aqrabuna wa karibuna mru aula bil ma'ruf wa ndo abidi mtu atali warende sema waudu abidi ma protege waudu abidi mone se utungo ke waulwa waudu abidi ke watola muhazini mwane waudu abidi wafungwa mawanili yele be ala sambi gojojua yafungwa masita po watovu bapale yadziwaneze nguwo bo wenza shonga amadagazo yaje yatole marumbwe namna ila ibalina waupia mdaza ngamalalika wa majilisi ya mpabisa bijiza hani nyonsi pia alafu mjoma bega mwanila wa Palestine washile bona waona hatemba maele ito degute ya mrugo watu waona wiyo mba maele ito tuki ya mndu kan wanu da wabitena wanu kwa manifesto wende ha wanu bona waona ejuma ha alhamdulillah ibese komori watu wale kwa manifestation yanu ya mbeni yana ariyo Palestine ntaizima bati mndu atuka paswe telefoni fanye jem zade jem rumme ya parani mrumshe wanu nulia chao aba washile tile mewoze ngo pia tini kazo si ya basi utambeza saya arenge telefoni yatsa romantida wala arenge nsida widoja itafanya aba nge telefona basa utaheze twala bunizo wanza orishi ya basa telefona basa rishi okoke na usonera JD arenge telefona yatsa arenge jiba itafanya aba basa iduka mjola la si uhotina wero message tina pasuro hitwa tina mbaja Ewasaya ahibi telefoni ahibi amrume telefoni umwana mme ahibi amrume telefoni miswiri alafu ata jonge telefoni chérie ça va à part ça message chérie mtu kadiwa za mtu ni bella chao chérie tu janta telefoni chérie tu janta chao e mwana mchola tobe ya message ukati janta chao hata e mwana mmeola amantisha kana gawe ntwala kia basa
au divorce alafu mwanamume leo da wele ariho rejei aho wasule da hone da ndo mshangura ncheze nduza isaba walgore amro afungwe makaritoni zindu sako isaba etse jujuru rekati zo wanere tiwere kujana zisha kwa huntolake abe telefona yangu yoihibwa ashe unazisha kwa huntolake ukani divorce ndo da wale aba usa huntolake aba wallahi yoihibwa rasi aba yoihibwa la wajapa wala ida reke telefoni ndo japar watire waruni bia telefona yangu uriduni divorce do langu imenyamba goranzo wakati na reke telefoni nugu to kufanya comment alafu tika usikini atamba ongo tukojonja wade wi kairini di wakati yokana wera message ten ngono wana matia ukanga we mtolak auranti tranquille tijoka ngono baso hiyo ono akomori boko wakati tukobidi zero ngomria waona unizo ke wao no do arenge azali na wala mdato nge telefoni ya itahani ja abo mdufudu wa madaba ya itafanye basi mdugo to la nasimu waneze feti de meri au tukobidi ni mdulo fana teketi da be diaspora ino ba tibura la pizwani no lokasima bweze bomze mdulo be lamna telefoni mdulo be lamna doni plan itokobidi ina mduwa diaspora mdubana udwamba mduni be la tamdwa edawo ni mjomba hazadi mduni edawo ni imamu hazadi wallahi tukobidi rwambi ora aina mdu atupara ko hunu abe kwa tomba hido ke diaspora ya ribudo baba ngo panulo wenchizinu panulo lo enda tali pashi ya kodi di jamanga engeidu diaspora ya ribudo wallahi lijona nga mwezi van aina utopara amba enda tahichao na maone imamu ya mwereni bawondo mwamba uora isi mwema ya bakia yabagambulia wazali ya dorenga kamtona karata karifanyo pare shaba ngari doda mrege abale mkasi we toka bala ngari jori mrine shaba langu jo ya nguwe fili anti ya remwele koti na abo sivi rafanye pare rijitini ya mwenji rijitini ya maji rijitini halafu we ngwazo ya jevuti watina baki yabu mtonta na bezido wazi ye masivi yanu shainde bahati mahurada wana birashiwe ni ranzi ngena kautaba shamjona mjorekezi telefoni hizo mzifudu we jembaba wa hele jula Egypti yarenge telefoni mdu mshamdu kanya jau yarenge telefoni ya bwa ya itafanya amba ge telefoni abasari hon rishes jo aba basi kabati mdu mmea jo subuti amikana wabwa izantu zinu wanadua na maudungo le mewa zalikoti na bala ina katu watu koshemeza ukanu wabeshe jau wallahi tsono mda kopashi ya ruasi abalambanya mana badi wallahi tallah kama imagine abalambanya mana badi uitoka womndulo guhole jusha abalambanya mana badi ngamona wentema na waswili bahiba nitoka ubidi esenza ya sembade crimineli do fumo ndezo ngozilo ihopia haina utopara bana waongo twenda dole me azali raisi nawe zigelegele ompulia bomze bala tijwanza mnadala endawe ne azali yahunika tjwanza endawe ne fatihu wana nyuho fatihu na imam anyina president mwema anyina mjomba hanu lo president Allah ngeri fanya namna yo mwezi owandu walola duane sentisi donjo hanu anyizoro homa shishioni au zoro haiho au zoro hombo wani jazali siku ya tesha ya atasha waswilo da hahani achila he izo wandu wanu wajora mboshabani kolinga rondo na hii aina ujoba omze utindi wazemna endawe ne mjoba hazali bati wono juzi mkaumde myako tina zigelegele tishi ajana na amina swala muhimu ko lirane chadi wasabu watukufu babeza kamhimu dokana na mtulidie bazali singaramba ngujwenda zae ama ya voti haina mwenza razigarirawo endeza hirawe jaro wa voti Mwenyezi Mungu hambana baki banga bo wanafiki arudia watu biseranzi yabungu joendelea neze voting ya jiendeza batije mna haramu wa zalibano atamba ngwanzo yafanye ndini ba sio hanjume enge babulanzi ya ukarendera fema isila majihadi rijohenda wallah enge tijokana Mwenyezi Mungu gujoni samie ketende banu mi tijohenda nedena ede haki sabe kati funti na we hoda honi mawandu mbaiza zingo zinwe zovulizwa mwele dongo jilwa ne maungu ne mabibi rohede ijogu hayiho ende uziswa izo yarenda rizo yafana sino fari yamdu bamino hifaba anu sina ko behoda honi mamdu ngabo wafumo barini ngabo wa jamndo ngabo wa wonti pia
ezeroza hao dezi hukumdo hao watwando wakomora ngamba uwe hafua jangu tuenza ola mfukata emfu wenda ya ola ya twaba hano erohenda robinguni ajoju ya kekende ya wanana shura hene mhazie shajo twajalenza maloni mwando adamba farafu ajwangu yenzo iho saidi wo saidi arajwangu nge iho aina katwando kwa tsungo monabo shetwani baya jusa wandu muwo ne masahiri ne zahiri zine zebuzi ne zenkubu ne zijafu za jusa wandu muwo basi wandu wana tsetsende wando wapamba hindu kwa tula bo walona nzaya shaundo ado pishari de majini waya kazo barini bahari ya irengedezayo majini wali wakura wali mweya tungoza kijinga boko yuzo kamjambilo azo shaba kemdola nza zambia basa ai wande mafundo wanyumeni wana ngena mbakida nyino watsahaya no wa labo wahad mbogo twamba zeno gozinuka irija ukaida ai wanyumeni ngeba kino watsahaya udu haida wona enda luvazi ko inakabwa za mnasibo haizo watukufu namtahadarishe banga bwandu wanzo atifitina banu karitumana na mndu mumjina au mndu mdahoni ereri la yijiri juzi harumo mji wa mkazi yauka wainga niona nao kimkazi ngari juwao o wandu watuka uonana kimji ngari juwao wandu watuka uonana nili fujari linu mdatu yamba kana linu fujari la mkazi ngarona nao kimkazi banu gasaru mageri banu ekailo fujari la mjini wawa wandu wafu abange watike mji banu emiji hanyu mtoa wanao de wasome emijanyu toa wanao de wasome kamja toa wandu wasome krimineli kwa wana hanyu wasome kwa tuoneza lazimu shawende wangari ya krimineli ngwa hibia wandu ngwa uwa wandu ngwa funga wandu kwa dharauyo wandu kartina maji kartina mwenje kartia ila duwani kartuwazi wa wanadamu wananyaswa udoa wafu wasa wafungwa sawa tola mwazini kabatimba mahakama alafu haina mzima abo ba directori yabo au ba ministeri yabo ngajoka mtawanda be wewe iko ningari mbiona nao kiko ni wewe aina mjujo kufanya betizi ya jiriswa juzi no mjokasi na usifama di bwana na metra Mahamudi okewa jabana ngari mtahadarisha ni wao kwa tuja banu kimkazi ekewa mkazi na bamba ngwanzo waje ngwajo huja ndacho bari renge Daniel karenga we nyisire mu mrengao sisi ngari jo renga haina mjujo jabanu uwaniliyonti ya hatu haina mjujo jabanu usikiniyonti ya hatu haina mjujo jabanu ulona irombinenti ya hatu sisi deri jo mrenga mrata jamba weide wa hatu maudu bajocha fujari liloko teila jamba ngari mrenga wote na bajana renge woi wanuwa waili wando wana ashe hata nabinuhu wakati mwana haya ba mtori chabo mwenza shoka mwana haya bashe mimi ngamna hebana amba hewe kabatu jo vocable lelo qala la asima al-yawm shamjezi mwaba inna laysa min ahlik ujodunga azali wadungu ba kafiri hadungu mavoyu hadungu ba crimineli hadungu mabandi hadungu marahitwa hadungu weti esenongana sababu izo desiliyo zilono wanduwa mwabudiyo nyo hasisi kana budiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala limana rambabu za kweli kapo mafundi wenchi walo bana na mnabi bana mnwa bwa mlapizo wanu mimi tiwambiani chawani besenga abo wafema shishio wanu wallahi nja janza ndo lapiza bana mimi tijohanza ingega mina mwayeni wauwe jago wauwa wakati ngo azoziya rijoana hatta la takuna fitna hatariziele fitina ni fasadi walo ni ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب زوارين لازم وليواز كتب عليكم القتال وهو كره لكم فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون زونتي روشانكي جمهمو لزامي ngasi wararu eri ngamanjibi wao ne mafundi wasaidi yao azali aunga mjibi wao ne mafundi wa wanao nizo zifanyi waoni azali aunga mjibi wao ne mafundi watona haja na wauloa wana wafungwa on sanfu abonga mazuri kenda babia problem ya hongo la piso nge problem ya wasaidi yao azali ngamambauti na wenyi mjokana wangu wasaidi yao mndu ya rahitwa yafunga ya hiba wandu wajirenda mafundi banumi doshele kalima la kila bayilo kwa ndo jinenda mafundi ebana jinenda fundido tende ikole wallahi mi ukanto ningoni na yabo ekakuliyati da'wati al-islamiyya wa thaqafa fundi wangu tuwe yabo jazahullahu khairan daine mwanyanya fundi Said Yusuf Munyi Said Muhammad Mwenyezi Mungu jomlibando daine mwa wanyanya bo wanyanya mwanyanya Mwenyezi Mungu jomrehemu fit Said Hassan wahani somesa randi o college wani somesa dini tinjoli seti ka ufufulia
hola woli c'était l'Égypte tele tiro hatel tele Égypte tele tidunga misomoti minja koma hadi mimi najoka tukasoma sharabu Europe shawa onda one mafundi wa mazuki wangu wa ikoni wakaulisomo msirini yabo wandu amada wao ritu haruma bazi au kari somo pala shio risomo msirini risomo likoli wanisomesa kachirisemesa wamezi ritu akarja wahunda wamezi karja hunda wandu wafisili funa udalili waudu wachura vya bufaja shamimi eshintambisha onda wana mndu atulo wa bure dabona wana mndu yaula warendo ile yavurizwa tawa mamba nditsona mana dabona evano banangesi pariswa tijo ula wanizi wakabati kamjajo ziju engwando wanwani parisa wagba ntwa mineke wajobe ile pindo hatu esirikali ya zalengwa ni parisa kwa jajo ile pindo hatu zabari amadagazwa ulo hawa le 9 décembre rijali fanya manifestation tijila dole 15 tijilo leve randia watale longa miharumwe bwana inubana basinga mbyo bana ya ukana kametra mahamada mahamudu hawaswili bana wanzo jeri saidiane na saidiane sha wangu jobanu katuja banu kiwashili ngujobanu kimana mkomori yajitoa fidia ya wanenabi kausufa Muhammad bwana hajavan katuja banu kibaba katuja banu kimkazi anda chamba kali mrenga ona jaujo wele lweke ngujobanu kimana mkomori abo komori wa mwana bwana mtijo mkanzi bo wa mbeni bo wa mkazi bo wa dahubini bo wa shomoni ikausiku batu utamana hanyuma ile mtoka ujuha ekeze no wazali yazirenda barake tumta na mtorila basi isi dera wapara banu garjo wa hifadhi cheka mone za jirimbeni itoka ulazimu wabahani na mbeni na ikoni ne michi na mnaraulidiwa sidera kwa bidiru dote ndani mwese manifestation mrilawa paka usiku anniversary ile mjao yoti haki bo baba hangu wa mbeni bo watata hangu wa mkazi bo watopa hangu pia kamna utabani yanti mashuhuli ya ukale oide mwana ravote mwana amade matimbo ya hali ya dokaziwa banungani wanomba na banumu ulili wali uliliwa mfungi walifungiwa zabani marina tuwa sicho o mabangweni mtoto marangari ya rawani bwana emijihatu yonti pia ulili walidharau la hibi wa wanatu watola mwazini juzi parisa mnamana mshetene dabishi atamba washinde we ngujwa jari tani bana abasabahe ye chika ujanjeri mjangoze nyo wana majevi aweka isasi sileta kanina haki wako emijiro ngwani abo mzate mikono para madada mbona mremo aba lamda sibo ikoni wafu yabakinu mitulu Allah bila mzate wani aba ikoni wafu ezihama adiza ikoni zifo yabakinu mitulu na wamezi alhamdulillah basa o andro umeno wajomba wakoma lahoni hama wafu au wakawa wandwashe utona mna mwana mshe atuhemajo atwala zifuba ja Facebook bana jadungu emaje vie pia na president ya bujanyu jiji chau alafu ntwararu wala ila tinde namna hangu abangenga mumtahoni sa yoto komidi telefoni yo dazila za mjomba mu Egypte ba yo de suji ya leo wando ile kwa itane telefoni ya pulwe manyo ya tipari jo tena jamba ngurongo get atendo fanya cho na mwana mshe watu hemanyo watu ora hawutwani so dwaga muiba ngeti hao ujani so tiomasi usubuti jo kenti Facebook ugabile komori ne majevie na bje nja ola na mdosi waki ola garjo touche ola baba ngamnukao hayata wana cho mwana wana hajua no mara ebanga mwana uzari hunde diaspora bahema juza jamba kemruka chake yo kajani telefoni ya hajaba ni natinozi se singa si sawa izo koloni zo zonga singa ni zo ndawo bi yone zenda analize pia zirugiza urupia wakani ni mno nganga mona mruka mtukombaliano ili amnikeni babrosheti au yambaliye ne amniseni pampata dipe na bacha ya zio bana sebo mato ndo jifanya saringo sawa na hunu wadu tsona tamwe na match wanunu pia gati ba developer kinga na makoshika ne yabi abakata mtutike utsine liwaze eshila bemba gobo bange tukonte charge bala mutu ambakane kabaja kamwenje shabala wiyo bala ifungwa skochi irudi bateri irudi charge izika ngiyo na cocktail ya bade hamado ndo iyo akaba ndo aloko mori wa mdende amanga ida banga la visite yabo wala ringe natation eda undi haba nange na diabete ya undi hage na guti au undi yale wani ya VC au undi matonga fao au undi haba ngutoro ovundo ono anyi au undi haba manyo ya obo ke bilia ya Paris ilansilo na mabeti eni mdo aratemba la pitali wahibeba izamalala wendo wa duso mtushe bobata jo tengeli yo mama tulifanya baka bini bano njando 0 wa rubat yo de namna waliyo abagar tahadari shao ya ukao mwiso wahe le fujari uja gebidio wandu wake mavigila wake mapruita usikwa maudu ngarendora fete na mbalia ina mdu abale foto la ho shenzi no una haram ebanuka mjua mana wanduzwa
Le 400 mais bien et c'est pas bien, comment tu mais c'est pas bien ce qui se passe dans notre pays. Et oui, m'starabou, oui, éloquent, mais il y a des détournements. Mais merde, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Nazra a fait comme ça? Tu sais qu'il y a trop de problèmes dans mon pays. Eh oui, m'starabou, ya somo. Ya Nazra, ya Leila, ya Soufay Jihad, ya Imam Othmani Ghazali. احترموا الشعب الكمر احترموا wakati ola fundi ola urongoa wandu ababi mtufumu bagono le da bala lila da ka ulivumbwa chana la mtsute mnamogoli tuo edado ba fahari isala tsede ela tati bjombao ujoka wenda haruma tengwe ujoenda vashati la zambarau karavati ya kadaha siri ya mani ya marindi kaba mfikiri zilangalawa awila de concorde ya vyogendo ya chuhe ya pulele ndevu fikiri la kuloshari ya Saddam Hussein usuku ya pariso isimani ya ndia solo fanya jo patuf e wosi dem jufumu tidele gamati la mhazi wa hahe ya toto no kaba no komori piango adilao bantiza ya mwana toi panunka mina jao sabari wafawandu adilao nende na dozi na noti izo pia ikazi ono shabulila na mbizina na maburu kwa jwanje pesi bukadamba jao ala futo ndo mbami dem jufumu bari kama ntoni towe ni twahirishensi kamtuona ukananga jina wana enge wabwa ngabo mrudona binadamu enge wima enge fanya na mwana hangu wandu fanya simulation mais honnêtement si Faina était ma fille qu'est-ce que j'aurais dû faire aina mkomda tujisele swala hilo abo hilo daba wote mrudona imani aina mkomda tujisisa ukana ha ebanenge mwana hangu yege nyezi Mungu haruhusu leo fahari utilola pisa bayo tinjem engen tukana muti ono hanzi habo aza il faut la justice ya himru ya wa Faina kamemo mtikouvre mri ya wa Faina il faut la justice mri ya wa Aimani kamemo na mtwanti namna yo mon frère son excellence monsieur l'imam le président de l'Union africaine vala et papa Geni tonton même kaza ina dina titri machana matano s'il vous plaît on est toujours dans le sombre dans le noir vous nous avez prévu qu'il y aura de l'électricité partout, qu'on aura de l'eau à boire, qu'il y a l'émergence. Allah, il kabidi ngem komori ngena kiliambe hey. Utilibe yaruma emergence. Torivu zaban, ngamina zuki wangu muikwani upara mkomori. Bahiti si komori. Libanagar hadisiyo ena faswaha. Ona mhifadhi. Ayen tonto fahar. Hida unite sasa. Ambe ujuenti yune namna iliyo. Samba yedisene banu walukuja rati utetezi ile. Dazanu wabieza kweli. Kadi dondo koliko na daza hamba engo juentino malaendao enge mara iswaruma wentino wakubali ezenti pia ngez développer ha ngez avancer miti jonza warejeze bala rakaya avant 20 ans tilolea ezaba no ama omsumari wakati o uregezo wongwe ha erejeze bala rakaya ezenti ngez avancer e hatu komori tijojibi waswafe enge reje ngoni shaudu angala udingoni waka uaminifu waka uadilifu waka wandu waka hula waka mwenje waka zeriko izo tipi abasa kabati mwenje kabati amani kabati msomo kabati rekati shongana utovu basi habaka ili urejeze ngoni Egypte linu fujari lamba osisi le criminel linu hamba atuf hagat masri dunia wa atem adidonia basi kabo monsieur hamba Eba nous m'assurons au mode dunia ou idem tati wa dunia le berceau de l'humanité. Wa monsieur on doit joaba. Fere abu eba nous baba dunia inu keda hubi aransi. Mtati wa ya tuangamizwe na mnaidi ya tuanze peuple. O wasa wa monsieur wamba ukana utilibe he aruma avance tori chilili abantu hamamri abalaga tori chilili abantu rirenti ubali wa hukubali yo wede basi gaza la kubali job tori rati wanu ikomori ubali famille ya weda rumo emergence tori rati wanu 6 Tori abori ushukuria wazali enda mwa hutwa urudi alafunyo oti pianga mona wa firwa wa mwaranti o atolo mhazini mwaranti o waulwa wa mwaranti o wahibiwa wa mwaranti o waviole wa mwaranti o washirikio mwaranti o watongeza mlogizani mwaranti o watongeza mtuna la pitali mwaranti o wahibeze mali se miliari mwaranti shaka mtuona mdo ya baketi fahari ngula piso emi won la pizza ya durihano ya fanu gena mmono wa wandu hafa walu wandu ashewanjia
idani walo wana warende hama yatima walo wandu watola muhazini doda zamenye hasibabu wandu waume watola muhazini hizo ni kamji uzikondane shanga mbuli yao ezinkada nele simsimu nezinkada haneze nyandronga zenyangara susu kwa tuona mndu mwi duniani kwa tuona fundi mwi duniani kati fahari shenge banu tsende tsangarali haji na mufita Abubakari na Bajira fili le prophète oui kana usilamu ujabanu ndini au wojuka ujandini au wendeza undini bo Bajira fili on n'a rien à foutre avec quand l'islam est arrivé au Comores, nous voulons l'appliquer comme il faut. D'accord? Shaizo zamria soma uyele wandu wana problemu hindi. Bidini waelezi warensi hindi. Namrense shirika. Namrense isirafi. Namrense niyami. Namrense kiburi. Namrense badarau. Namrense ukalizi. Namrense wiji. Namrense mrohitwa. Namrense zenrabo. Izwede zenrongo aina mndu ya soma ukutubuliyo mkomori ya bidia zambia bas ejawa utija ukwezi izo kamtunda mndu ya mwambiani shabo na mbao zinuka zirendwa yoti haki warudi wakazana izo kazirendwa bodaba izo kazirendwa bo krimineli izo kizirendwa ba ukijambazi iyo kishenzi mdukadore meya huliliye mwana mdukadore meya hulenda mezi koti mdukadopulia zigelegele ya utole mwana hazini mdukadore meya mdukoti mdudwawe ya ukana tuongeza kutina maji kutina mwenje kutina msomo uwo ulaba uwo uchui wano problemi ya hule magapiso nge problemi ya walada iyo kamchiwa na kamchijua awenye wanafiki wakoya hangu yinu hamba reaction raddu fi'lu wajiri ndongo ombi bangunga mzikondane wanafiki ngwanza wa force wandu wa kondane ya ukana inu acte terroriste ya jiresiwa ni Gaza ni Hamas shao kwa tu kondane eshatwengeza Gaza wafanya zila engamyelewa bwa Komori inde namna embabiza wa shenzi wadungo ujabano wajao lapiza baharinga mmano na ushenzi alafunga puwa wa shenzi waje wanungo kishenzi bamihimi ngamtabiho nabinga mmano nizo tita wanti wonwani zaya noni subutini sikimiye owaulidiwa benge mide na ulo mzazangu wa jolila na hajo tambi heke hao no wandu wende wahimingu wa zinao da ono ya niwa ya bole lo mana mraji ya uliliwa ifo banguni tambi hena meti jao wenji wani para wabanu watola muhazini wenji wa wahara wenji wa forse wa wafanye karto wenji wa forse wa wanzi ukawo serse izo pia kwa tuma biyani haukawa jwa kanya ni wanafinga bo wandu wahibiwa emaza oyabo he nyumba ya ulizwa nyumba ndaboni Bajira fili habie ma journaliste walo Komori wa pia ndamgo tomba yo mwara sikora njo affaire personnelle haliwo kwa njia affaire personnelle na yabo kwa njia ondongo za mrulo itandani araviolewa arahibiwa arjao shazinu wajua kabati usubuti hazamba bawo Bajira fili bawo yo ujulo kabati usubuti habeza azali no ndo atola muhazinde shawenda wamba aringabo mjomba ya itamana iyo aringabo mjomba ya lalana chao aringabo game ya hibia mtu aringabo mri ya hibia mwana aribano jawo shezawo ikabati usubuti zabari nahnu la nakhafu lawmata laim sikari ya lawama ya mwanadamu ngasi preri fi hasiba bude haki kasonti pia lidaza yabo ngari jowlani wa pia wakomori watamba wa malunina yo kaumwenza shonga kabata tamruono biazizi yode manaboko Mwenyezi Mungu hamba ukana walaani wa ibani Israila ni Dauda na Isa asibabu deze twabiambiza kaujiri watuka uzilani watuka hamba tijao ezinu zirengedao surati Tauba bara'atun min Allah basingabo aya boyamba lu'ina alladhina kafaru من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا ولعني وبني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا هزم وكوزير لنا معصي وكانوا يعتدون نوالي وكوفنيان كانوا وانواو لا يتناهون كبتي كوهرازا عن منكر فعلوه يا بونغا مزوليك منصف hindi kama zinike juste ya bwezela wa maizo ngamjoka ula umo wakayabo mdato jani rende sinema yakabo lelo wayazali wa h oitinda wa h oi hatombo mpaka ja Firauna innahu tara wa wao yamenyela wanduze swala shekado widi
o akabo wahibi angebo matu ibeze malizirende emana matu wa indeze la pitali neze liko lineze nokoka kamjo hamba sambi basi ekidulu ejo hari eto ewa oze dunga ya ko tuma bozinja wo aéroport Said Ibrahim lycée Said Mohamed Cheikh je les amis yene babiza college zila zawa haula haizo watukufu gebidio rijitayarish ba ngarenda o haruma indini ya mwisori joka stable ya hatu osi kwa maudunga ni mpara uniha winji plus Stalingrad jeri oneso ufahavalu jeri oneso ukrimineli jeri onese ujambazi no ujasui no unaharamu ula unaharamu wajirisiwa hanumo mji mtukufu wa mbeni shamnyezi mgongo jo hifadhi omjiuni nemiji ya hatu wa subuti wa mbaukana ngari somawe maulida ujotini wandu mwenje utini wandu pare uti wandu pare nina nidwa mge wa mberi fanya ndogo masifu ngari fanya wabasa wandu wao ilo dele thambi wafanya wauliliwa embabiza mituzu zinolwa ne mabaha nezembusi embabiza juzakayo zinolwa nezenyoshi wadubi ya wandu ya wafanya tobia za kishenzi waua wandu wapasua lapitali warede tobia na mbalema foto o wauleme nguwa one na imprime ma foto pia haina mndu ya daliebo wa mbeni wa maranti ukakamnahu ujapakado usiku rijoka ufanya hafla mada inu basi wa mkazi kamnahu ujekate usiku wajo ujamrumo mkazi waliyoti haki waduri ulili waridhara ularado ati hindu na mjenyo ti pia ritidoranti hamawe mrunjo dahoni babanu inu kozi ya henti Danieli wa imana jamana sha watola weda wasoma watulili ya wastahamili wasoma ambi azali ukatija ubole kumani wele mwanzano wangushati chao babanu ngabo ma ministeri wa demissionewe kwa unuka iza lazimu kesuhenda bo Daniel ngojuwe ya ukana ezenongeze ndonayi utije batijiri jo huyenga urende bangari jo ka wandondo ulwa wa fekuja kabo kutuju shayna mna madagazu ya ulwa utojojwa hu ulwa umrumra je ulwa kondani laani hauwa trawe bamnyezi mwamba ukana wa idara aita alladhina yakhuduna fi ayati llahi fa'aridu anhum ramba tija nono ça se fait pas حتى يخوضوا في حديث غير وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر هرونيها بار مسورة وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا ملكونا رواتين بونا إنغوا مباوي يزو سفسولي ديسا بوانا يزو بيا بسي مروا زيا إكوا هارا مروا تراو إكاهو باكي إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم أبو أورنديها همانداو awengebo Danieli mitilohishia ufanya jema trijo wale vijema laba yao jaurongo kilaba ntsina kodo njaparo huona ko japaro niona sha eza jonjibia de kengo vumbulandro hutawa utije utovumbula ja shaihani uvumbula ja junaidi utuvumbula ja belo uvumbula ja msaidi yebo Danieli banuka mhatizo njema wa rabbul kam banuka mhatizo njema ikobidini kena furaha mimi sidwangu bokonga mabokana mpaka ni mwikoni mpaka ni mitsamihuni no yo fierté kenga mina mnamwana ya puharu mwebamba wa mitami huli au tijo jibi watijo ni jibi wallahi tijo kawama dawa bidinu himili shanga manzo ukeharu mwenzi ya boko garijo ufaha webo mwana hatu sha bango tukadungana na belu na usupai jihadi na ne mafahalu yao baidi bainge mndo anza hanze ngujo tambiha na minga mjoko kato tukofanya fujari kuna ukaya ngotambiho izoko libakamri yako ha Firauna aya yamba hindi baba ni yole zidungo tambisha we fundi bango la piso afundi usaidi yambi basi hao fundi ukama katsuo no wale dawo zembia na mwe kandami angamla piso kayo de grade ya wala kana bomri tifunde kamra la piso ambe idha shatama ay shakhsin au ay ustad falaysa ustad kefundi hala piso amru abokati ustad abuti ya kwezi abonga mi delegate lokwa mi mnashioni ngami mjinga mi mlozi amlowa na zinkada ni Switzerland ne no heminazi tiba nwema bajani zifuba auto haminazi ndaparenda shioni ekabunga batuka ujafidi yaba nijabe ukana weti fundi bango la piso mafujari shabunga manzoni lina dogo na mdo saidia
na mdokubali sema imamu wa mwambia wa atiu Allah wa atiu Rasul wa ulil amri minkum na mdokubalo wa mtawaliani si parisha mnasile matsuwa ya jawan watu ike ike mtu aisonke president ke bidi wandu wa mtui ha ebidan ro madhabi qada arif ko idan yo da wasome si wakana mtotui Ben Salman ba inge awu wandu shehi wafu eke aba amfanye je Maroko yamba amiril mu'minin na mdoda mumsujudi ayiromba rimtui ijo ndizo mazumu lifanyi amazomba liye eshe mutara esho mjani sho masiwani ele boti ilo boti baba yangu wode yaniza yani mstahi on dunia ni aba saba nulio banu lizamba bana mdulo dunia ni wa mado baba yangu Mwenyezi Mungu nambe umuri mwingi ambarikisha Allah hingu yele wakanga mambo za kweli abantu watu mafitina na hizo sha amba geni dat samba ngemide na ulo bomba directeur na mama hangu tsomira na amba ngala mide na ulo jaila arifu jama da gazo ja sali mja wote pe ujajibi kutajuji wa ujotambi haujoli na maskini mwana ola dokiri no mruma ngewa ndo jo ulo kututambi ifo utambi ngewa sonti pia rida zersi jo ulo ribuli azali basi ya namjia jo chadom de makoti katyo karana ulo pizio ilo bana nuwa be mafundi wale wan ni mafundi mlo haram tambiza kuli numtijo la piziwa abakamfikiro kanyi mafundi mleo abo pia kabati fundi bandi kabati fundi mlevi kabati fundi mfiraji kabati fundi aiba mapesa kabati fundi jo ha inu question ya sitara basi e kamturongo waishele izo mabilo kabati fundi amita kabati fundi jo pia e kango okumi aboko jo parse shenda aini mduge na ibuta la shaha abo kenga mina ngabo walona eza kumisina babidaika shani yeba na mtuhamba ngamri yao mtijo tolo aibu abo lele sabo hazali wa uwe wa uduka wa funga wa uduka wa funga la pizza shami meme mwara tuja tele tamba izo na renda izo na renda amjabe izo na renda mimi fahad o fa ba do problema o para drag at para drag okay eu firo eu hibo eu rohitsu efanya wangu wambo hiro kutwambia rongo hao bakwatuana nami Gabo sonti piarida zeri watijo ya mda jara mbia ukana wanu hanyu chao wanu wewe chao wanu mjomba wakajalole bufada zobangu wana mjomba wara kwa jafanya yada mima gumi tuanzane de depite bo amedi izesi leza na finish mimi ngamanzo wandu wale Mwenyezi Mungu wende amjua himili Allah kati wonu ngabo wanazijana banoru mbwana yinu wallahi billahi ngamjuka preno himili amjukanga balona marifa mashashira hanami ngabalona diploma chashira hanami ngabalona zinjira hanami ngabalona kiasi nami shawallah kan lona lezo kana mtonza like president unike ministre unike jao ngama nzo mroko elia tende ni mwemili bainge nzo kashofera ugarde korwahe no idiri udensi ya hatu ndiyo mimi nanzao bana indo bana nikobali ya ele bagani bali ina mduna mbona ka winge serio armo bwana ni mbali ogari yangu ndira saidi afanya mpango bwa tukufu nge yoti lokana mwanzi nike depite njendo liwa unike jao ntwanza ni jobo trasibo ntona maji ntona mwenje ni jona bawo ya ulo wabure oyikana mzo urongowa abanga banga mwambioni si wono listi zinji majumoni ulama uazi hari mafundi wa wanda ubini mafundi wa soma wa Lufaransa shaonti pia kabati wa dima ya wakati watu wabayani ya ukane zeno wazalu zifanya usavafa ezeno goma diamduna mu usavapa litowe bayani kirasmi declaration officielle ya uko wandu wa soma sondia wa harazao mtodamu wandu wa soma ya Egypt wa harazao mtodamu maulama wa Lufaransa wa harazao jao shawadaza pia na uwe na antuja tambo kana mjomba wangu kajalo le hadi antuja tambo banu mimfiraji antuja tambo mimlevi antuja tambo mimwizi antuja tambo jao pia kabati fundi ulo komori yao ya paro drage au ya drage we kati fahar c'est bon hein mkina ngena mdaze ba minga mwetu au firo fario firo farie mwiti faharie mwiti farie daba faharie daba faraju hamu faraju hamu gabi bana ngeola enda yakauzira deno wana washodore manazen ko jawo ola mnaijomba mumbude na mtuje ola doenda do imisa jawo ola mnamjomba yakaurongo ya doju sese kwenda ruje jempundra yanzo iseko hawa ola ngejola ola mjomba ya do fanya jawo na fanya jawo mjomba ola ngemnono bo tree daba wakaurongo achana wadomba kafa haraisa ilata ola kufanya zila ola ngoma biyoje harumatengo ila kanti ola enda anafurika enda fanya jawo yantu yare memdu arumera jewa mlaki wantu yamtrekuta
Eola ya siarume ya vya aeroporo nzuani ya kanza sindi hewa ndu wabala wafupi. Emna ijomba walaga mwabia ojeola. Fundi kana kaudwa urongo wa bahari nguri ya tijo la piziwe mafundi walo banupiya. Fwana urongo ketu siku walo maulida au siku walo mdu ya lola. Wanke umatoa bala kumbina nisa imatena. Eba nutona mafanya mahashirini. Njemdu abena mlole wa mjiriani wa ili hawarara wani. Eizunga bautuzi juu. Eizunga bautuzi juu. Na mwambe izo mnyezi mgiyamba zamba. Bonsoir Madame Kati. Na mwambe izo mnyezi mgiyamba zamba. Bahinga mwambioni. Engeti da zaba nutsurongo akabati mda John Lapiza, kabati ya John Aba mi ufiro, kabati ya John Aba mi buizi, kabati ya John Aba mi mlevi, kabati ya John John Lapiza. She kanga mtawoni dazi. Ni wandu ulo wafe, wandu udhara ulo, wandu menyele waze swala, wandu tola muhazini, wandu viole, wanikeka ndongo wa ishele ntujo Lapiza, wabunga mjifikiri yo, wamichisha mtufikiri yo, wa ulo, wa wafungwa, wa tola muhazini. Wandu wenji wani telefoni wa wandu wabuahi wa tola muhazini. Wala kwa tuliba. Wala wafungwa. Wala wambako na pashia. Wala ngo wale kwa tujua uroha. Zabari kabati visa. Sheke habari ngo pashia ngo bali haina mdu ya tukanza ya mbahizi. Haina mdu ya jetowe. Combien de mille d'euros? Abenge haina mdu ngutojofanizo ya unafiki ya ureme ya koti. Krimineli ya ureme ya koti mwizi ya ureme ya koti Junaidi ngabo ngutolipwa milioni na milioni katushinda ya decide ya tama technicien waza kweli wanda watahapa no soleri izoke zinakaudo twa wili ke tutwa jangu ngora ntwa bala zi protéger wa basi omwenje uyenezi wa rumwenti katushindo fanya izo shanga 7 miliari na rahule bano mwezi utaka kutoka onde warundo wa mabombo hula wa baharange wachoka zikasuti richariere wa groupe électrogène kabati essence ya okeze tike warengo wazini kezi hawara pia juzi bantambi tika udunga emission ya eshiko tengeza muri ya ketajirinzo Afrika no wakomori kamna ukama tajiri asanda nyi wakomori kamna ukahindu ha ibo faizi ndazi boy ka wenji wanyu mjoka na mali bo wakomori ezinu ambiano kamna ukana mali ngamjo ufawa nayo wenji nyi wakomori aukanyi kamsaidia mri ya develop shanyi usaidia mri ya afanye sirafi wakomoro wenji wikatina manahe enga mwendo nambuliende alole namrere ya mdubize ntwabili na bala tibe hazuma jana umwiri wa hangu teleti kopo denlo ze mwana mahangu ni mwana mahangu wa yaho boheze kutuleti omoteri kona upata gojo uvurizi wa buhuri na masaiti ni hatage ushukuru upata mzale ngundu wa isange TGV bala isai waendeza ajuwa ngela mrubala mikiro nje ke yo ifu abukabatiza mbao yao shimna mwana msheola juwa mwa karenge mitango hula ndalweze mwana mango umdo banku abalize milioni zine ndani kaola bala alengu tsunuka ure katina tabango yalo niyo bala shabala ta madame ge made mire mnade madame Amira madame Azaya madame mwana ngazeri mrine abongo botuka ukaindo ba abongo tuka ukachui aina katujona baindo muntu ndoze mjomba hango la midena mbesha alfodlo ekajandrenga tukajandibesha baharenge bahetenda farenge yanchara ibala ibe habangwa ayila wa ibe hamale ibe habo ndo mdobela ibihanya na kojona na mazambo ahore mbanchari kodumba putu mduneri yanchari emitili yanchari katinde wo unanza na bala isauka usandema au kausagawa atija upezi aisauka usande mahate mrummeno wana huwadiwaza na katwa bayi ngotokeshe yao la antima kawakili basike bidio ekemnu wantu ya kenro saidi ya mru ya jideburi ya urenti tranquili mru saidi ya proje ijo saidi ya mru ola uremba fia shabutirenge mitango mitano utokanza ulibwayo huende misafara huende Dubai huende Turki huende ulapia na balaka po umda abajona ndo ofirilo madambia hao ni misenje ne mazaha maji wa yatimba duniani ke kweli la Turki bana kamna ule chao keja tosha mfanya ndo mwamanene ujizingiza manene ulapia
twashizimbi hata wakide bala una ndani pasaje kwatie bala una tina ngomtsa kumwambia katiba mwambia kama mapashi anari hambe zime telefoni renga edata badika mobili yabo mimi tikamade mimi tinda tika komori bana ntsoja ire wentsoja jao ina bisenje na malene ya hurenga po wenda wafanya uchwino ulaba izo kama naona mdio mwabianizo ngamyenyi wanyanyashe twane wenji ezo ni wabiano Mwenyezi Mungu de anabi mwambieni baka mnaona mdio mwambieni wa ati dhal qurba haqqahu namnikuwa karibu nanyi haki za walazimu no develop na mtito wanaenda zirewe shana mfanyiza lazimu wali miskina ni mamaskini wabni sabida no wandu wikaya ngo haru mwezenzi ya sakilillahi wala tubadhiru tabdhira msidofanya israfi innal mubadhirina hakika ina mrumfanya israfi kanu ikhwana ash-shayatin wa udwana na shaytani Bagni de ma cousin, de ma frère, de ma sœur, wa shetwane ze israfizo ne lepa. Kutina hindu ka wirewe ngoro mbaere sa unja hula urenge mtsango hula unja hula urenge mtsango hula wale ukopo hula ngwato wale Dubai wala ngwato chao ngwato hule gauni la 500 € na bala ngwato libwa 300 € ngwato de ule zeno kopia ngwato kanta utuze na mirondo ngwato kufanya twara majana maide zeno kozila pia bahingo toreje imfumu wo ureje yudaba utamba itira mausuda kujare mausuda ureje ineze problemu saula mo ibala tifanya alafu ho waswili faranta kujanze ze valize mruma hatolo hazina mwana mahato atolo da honi rejo fijini aja kanti emba katina ba indwa hula katuto wa hindu katina jao balolo chi katwa bengo ndomizo zabari unda ende boko katwenda ya tundo kama nenga mnono ranzigenda ya lola bo ya jojo kana omwe ujo shinda ya roa da ya fudu madaba katina baloko shalo ate basili po kata jo shinda ya ihule tada alola mitilo la jao mimi tisati takor rido usiko wadu kama jili seda hivi yafanya made ya remo no mshipa ko milioni bala ndo maruma bitifanye aja basi ide balugore mo aja ko mo chau ta suru menare mani avese antire fanya menace la CAF de oui menace ya helida de male ne mirondo ne zetabu no ne misenje ne mala ne zituzaro uni kebeketi wasuli faransa mjori ngamba balangena mapesa na bala enguli ndo ne serikali faransa eder mnando ali obomnya shamgugo joli zihiri abonge namkera adhibu wa Komori mtido shangaya amambio andosha hangu ndambila habari za Komori keza akili sahimu ketuma bianuka kabati mwanadamu tuna dhambi kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabin kabati mwanadamu tuna dhambi mtisho kana fundo ingula piziwa haumwishe kama mitifundi emana izo zamba odaboni wanao na mafujari na makriminali haunidaze ndoreme ya azali koti bainge hawa madagazo na mutu na salimu na imani na bapali na wapi mtijo hoda mndani la pizza wajoni kazana bugam wala la pizza hoda wadu azali enifanye jema fundi nisaidiao azali wadunge haunifanye jema fundi boko wafanyoje mbaba muziwani ikihama katu wao izo ndizo nambia wo imu mtuje wadu wa mtuje famina wanzani wenji kakapo wandu wa mtuje na jua daidia wallahi wa aminu suefu na kamali suefu wala mbaba hawa tokaja udaina mze wa mbaya yangu wa Nigeria shaburi dwaru mahakiti wapa uso enganga mina mduna chomanilia uwo umarungo mti uwode kuze wangu direct enganga mina mduna chomdailia bana uwode mwana msho wangu maisara uwozi kwangu Athmani Bomeri uwozi kwangu Dahalani na opi ndo sabashe ngajida nyina fujari ntina kutua ukandanyi mida mara showa nyuni kwa mwanzani niko msteheni shazali harende nai hari ulilia hari dhara ukartina maji kartina mwenji kartina na wetu namba hundo hao ema wana hatu warendwa zirewe yabo itukobidia wa declare ma handicap d'office ti waranti gya bonga batuka ukamnduru yala kama ndorongo edu hayano no besedo mjola mu alapchonamba witi fundi baringa mlapizo mimi kajabidi mlapizo mimi bidini bale upanga ninjaro moshe jihadi ni mhobo oneze ntingo nyini watwanda nyimde mao koti bwana fiki washonga ngamdeme au mruko tima jokana katina maru yamfanyi yani tima jitima nje timu somo timu none tima kutoka yonsi sawa pala tete ala fondu wenju kwa tusubuti wana problem yao de malapizo ewe problem yao ndi waona mdio ulo mwanzo ndio msaidi izaba lutuambia msaidi ukana ittaqillah bu msaidi ngole mo diaspora alam taraka fi fa'ala rabbuk waza sija kwezi bana si diaspora ngar saidi yao ngasina dura ya voting ngasina dura ya voti kwa kwezi shawende warenge CD ambao jakila vani aringo yake presida uo mzaza mrubsha he harimia ule wabo daina zali wangamiza nti ngambona
haina mndu josaidia azali kana mndu ba haumbusi haupurun kujabo jeni mlapise parce que wegeda haina mndu yatuparone zijirio komori ya tabiho mwahe ya zilani banu itanizo kana marra aminkum mukaran falyughayyiru bi yadi ziyahavu reteno ambassade sont de terre reteno moleteli rawatsa aboti jo ulo wa ulo sharozi lwa ni majeshi si utwa gazi si una mwalamanta abo wafungwao sheka kajaja banu njamona ifondo hamba izo yarendao yadojwa kana banu ngabwandu wakozao heureusement gamhundu wenchi wenza aqili na wallahi wandu wenza aqli na hikma ouli shukuria ukana bomze marhaba mechi banu izo ambayo izo nizo rajonza rambe shanga si wahara bainge ngona pizi washa kujari jeli ngoni bainge habwango to ulawa kujari jeli ngoni bainge ngawona hamu yanza ndi arguments ya washa kujari jeli ngoni yabo ngampariso wanjeni partisimba bizazi jufu na bizazi dedala hari weifundi washila wamba weifundi wanzene dena doamba azali weifundi wangu asheba ni fundi ndawe aza Allah abo mzaza tumsalimani upara mzaze sharifa Allah bila heke mzaze wonto na tumtsawa kadoshihira hana funda Abubakar usomo Mwenyezi Mungu atukuza wandu wasoma alfadhlu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat sho wandu wa Mwenyezi Mungu awangamiza eka kwa turumia izo wasoma ikhlasi na banu ibilisa shetani wanda somo dade manaka uzaini wandu daba ya soma Mwenyezi Mungu ekado abakana wengine na doktora wengine na lisansi wengine na ngama bolizo na ba omanu zinunga mzambu hamsomo shaila ituka ulazimu bonavaya ebani mnamlazimu ikoni no pale justice na tribunal ya pale unukutsa wende mnamlazimu ikoni na mitsamihuli namlazimu ikoni na mitsamihuli wai hende Egypt hende ha akausoma logo za aviation baada ya someza dini mnamlazimu ikoni na mitsamihuli wai haja Faransa haja hasomo orli asomo dinitio ya centre Belépine de formation ya sécurité aéroportuaire ya weke baji accident aruma aeroport ngaina bazano ya jozele wayabo rahana wandu wajibana kaja soma ubala envio kaja soma mekaniki envio asoma bazano za sécurité na sûreté za uso aeroport reka envio nge yabarini reka ngio na problemo hawani reka embazano za bidii wandu wafanye no asove he hindi era envio ja kante za lazimu hindi eke envio isa kante za lazimu hindi embabizano hizo emnamlozi mitamihuli na ikoni hazisomwe abangu wabweba byajuwao ekefa harajamba inu haramu yabongo jotowe aya eti hatu ibidike na maji ke na mwenje ke na msomo si wantu lo Faransa ridola trade ha unyongo shakari na udwa kwa batu unobairwa kwa hiya ili au kangu to telefoni wa yakoza weija udwa kabati tamarugo ile yao waridwa dorenge mdola ejai waswalisa usomo dini nda hubwazali kutujwa urongo kutujwa uvaya kutina barugo ya kibinadamu yijwao shautuja uranganya halafu aina mbuga jamba fahari wala ja ubanga wano nabi baho wanruaji kwa na uvumbulo kwa tutaha wavumbulo kwa na uparjolani rongombi yotoka nlani na lani mide le bande la Komori mide mlevi mkomori mide le pede la Komori mide sibieni aina rugo mtukanza mwambe shaima hala na kaza tikaza ungenyi majeshi kamhozwani yenyi waya kemna kima woi emnakima wo ibasi kweli haja hamrengeni yabo gutsomndani mabibo odingoni na umndani tsihindu oidele kumani urugwenda yuwo wandu hifa omijini hanyu masikene ma ofisiye wa Komori oyaja wajambi ya pia hawafungu zikabangu twenda na onojana masikine ma ofisiye wa Komori masikine mahabo maserja bo makoloneli boma pia tawanu watola mambaili tona mana napshenzi wo ibasaja warenge gutwala nda mambaili tona mana harenge mnachi hamnikeze mikiro basi gutsonjo misirinde ze place yorongo masikini koza kaziliyo wasadaqa alqa'il hamba kweli yaba innamal umamul akhlaqu ma baqiya gamina raji gamina heni gamina utungu ngami degute ya he comportement ni wonao wa Komori wadutendeza ranje za mwandu mafujara mrungu somo ya rumie
ekedini uisome sao misirini boba jirafili keituhambia iza lazimu zihalalishiwa neza lazimu ziharamishiwa izo Mwenyezi Mungu azihalalisha nizo yaharamishiwa balema wanywa ya hondangare mufti wendeza habo kartu ya taha bo usilamu izo amri wandu ambao wafanye wandu ambao watifanye kutuambia wandu wafanya kutuambia wandu watifanye shango toto wa wandu orsuije ambao ndo asifu mtume kutuambia hizo mtume ya kanizo ya bidiri zidunge shango ambo tijo usilamu ndo jabanu ulitizi samze wa hangu babangu hafatahu Allah jabaka ridaji kutuambia wandu majaya bahema tuine malaba. Non, il est intellectuel, lui, il a un doctorat, lui, il a la connaissance. Vous savez, l'islam, il est devenu au 19e siècle avec Katila Odo. Oui, éloquent. Oui, intellectuel. Mkomori tu rongo bashizungu. Baingo wa modabo. Yo tu wana kaja parle jamba. Et yo hadith daibi yo Qur'an daibi. Il suffit de sortir par bas. Abo imstarabo. Sheka mwa biezi azami. Taweze aya nabo mutu la pizza. Baneze azinde za tunga za la pizza parce que ambeke mtu daza nyuti panga mdo lani. Mimi twanza lani wa mimi. Wadugo firo abo amba ojibi. Mtwanza ni firo mimi. Bainge kamjo jibwa ntuta. Batamba mjo lani mimi twanza lani. Na mdo lani wa natoka iwe. Sio ndizo nakanza nambe. Abange Mwenyezi Mungu jori nikeza khairi. Allahumma amin. Kali mpara uni hawinja usukwa maudu. Haruma e manifestation jeri sanga nyeri lani ha wazima ezetwa biyambi no ushenzi wajirisiwa. Haruma omji wa Mbeni mtukufu narisanga nyiheri waneneze mbizinu narike wazima ba biidhnillahi alkarim Mwenyezi Mungu jorirenge ya azali au yaritini yo mihononi hahe mahkama ya kihalali tihali banu biidhnillahi shanga romba Mungu yatire sevoti be plasia heti ya ule savoti plasia hengi yo mazamoni awe plasia ikanga bajoka mazamobo bantuami nekate jana zandu kwa naenda waonesa ya ujufanya jazinu bahina mwonera mifatabiru ya ulil albab wa yatabiru ya ulil abswar na mangalenyi mdona mahtwenyi wandu mdona akili ujorejeza jazinu sito mdenda jazinu ntuami neke ugujoka na kaburi na mdata hangu mtukufu la presidente madame Sharifa Abderrahmani amba eba weirondo mziha eba kana ujuwa enda dotambi wa foha tuwa ritende yo muoni eba wengu jokiria lale kumza zangu Mwenyezi Mungu namliko muri mliambarikisha arudi amba ukana mimi ngamziro eka kweli oyi mwana wazali oyi hama mwana boko nzate hamira na jini inu shetani weiti wazali سلامتك يا حج ربنا يخليك لنا ويبارك لك اللهم عجل هلاك هذا الظالم عثمان غزالي اللهم عجل هلاك هذا الظالم غزالي اللهم ارزقنا دولة الحق في جزر القمر اللهم هؤلاء الظالمون استعملوا قوتهم ضد ضعفنا فاستعمل قوتك ضد قوتهم يا الله حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم